Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA kanong po constituency ba Miralbon im hakalay trik no pra arajar posan ulalit jurep ya kesurok ko penyeso nanong po si umdan ba saki bekejing siang rong ya kan kesurok nuduk kalat yo maulong shadu kesinong marngar kadi kesurok kebolong ubut lum jigis pa teligi sinong hakalit kawan haki po menjua kadi kesurok kebala penjenjar bhai ki pat ba hakalit kawan mat kara karong Nakaliang jong MLA ulai ku blaker pangi ketenan PWD bat kumju iu sembut midrang ba ka jela ba presiden tensong uba kmi ketenan PWD kibla shim kia ban pen urlong ya kejing angno jang ki pat ba Wah ban update ya ki pak nong fungsional ba nilap nisem dan ika kampai agency kalau quite satisfactory ka progress of hadu mentai ka physical progress dan ika jong kam haka bedi bat ka artwork along 100% artwork ko bedi so sebenarnya along 100% haka bedi bat humpai kita ka berumkan ya siang berlain dan tenggelam ini rupiah long 100%. Harga bedi bagi jing siang yang uni umau, komunitif untuk ada WMM. Dan ini kalau new persen, jadinya kita kam bagi jing siang yang umau dengan arpo kita. Bat harga bedi bat kede jing siang yang kerong yang kepala sedang di mentah. Komunitif kemudian BM kalau ya berarpusan persen ini jadinya kita. Bat bagi kimi lenti ba kinla ban pendep kloy kat kepala kat kun gejing pet jungi hidu mentah gejing ya juga kam golong ke biang bat step ban ingin scam ba kontraktor ba pentri kila le bahai ke kam ban ki officer gejing ni kila le ha ka supervision gejing ki gejing kmi gejing pet jungi golong ke bibit ke biang kat kum gejing angnut ba gejing kmi lenti jong ki pai ba gejing he jong surok golong ke biang gejing trei ru golong ke scam ba biang ini ai kubli ya baru ini kemudian kebentar kebentar kamtam na kebentar jong sorkan na kebentar jong di sembut menteri rangba iba song di baladon hasda ban kesan bagai projek di bendep kloy kan bala bagi jing kmi lenti ke jong iru kalong ba kan kum balabu la ka umno hau punai Januari dan adu Februari ada ban dep ya kan kam baru arpo kebentar nal tadi mento jong paj ba bobun balang bat ni so komen ru gajing menteri na kam taka second phase ka berade na 2 kilometer ka arpway hadu ka ba sanpo pra kilometer ru kalaya chat ka kam ka beri so tinggi tan marman terter perni tu super niha tu ka kam kalaya bat ba ni scam ba tu la tidak ploy kat bala adinya di stomlang